Kariki ukoze iki uko Kariki ukoze ibiki ikipe tuzuye Newcastle United ibona ikarita y'umutuku igutara ibitego bibiri wuzuye Michael Kariki ukoze ibiki warakoze neza ari bikirire budatsindwa ariko uyu mukino kuba ni cyaho ukwaze kuko akazi wanakabura ntugire ngo nakubeke nuba natagwaye akazi Michael Kariki ntuzavuga ngo byagenze gute wakazi wakabura kuno gutsira ikipe tuzuye basi yunganya nayo wenda yunganya nayo nabyo birakunanira ikipe ya Manchester United rero birayicanga mu kanya gato cyane umusore twawusura ikubita igitego cya karuko 90 igitego cyiza pe cyiza cyane Newcastle United ifata Manchester United iva ijosi irari kubanya niko babikora ki ikipe asa niyaso we niyaso tanye gutoza nabi shobora tanye ko Robben Amorim rero ntabwo ucunze kari kukoza ibiki ikipe niyaso Bruno Fernandes nakangaruka niko Bruno ikipe tanye kwikira asa niya Sebdadi wao niko niya Sebdadi ngiri niya Sebdadi wowe asoro ufite dro kwasa nuko bigenza rero Manchester United itsinzwe umukino w'ikipe ya Newcastle ifite umukino w'ikipe ya Aston Villa nayo yatsinzwe na Chelsea n'abarakati kabaye mukoma mashyi mwinjira muri gahunda ya Endem Bank na muri gahunda tsinda na Endem Bank mukoma mashyi Manchester United abafana bayo muri ishimwe cyangwa murababaye ariko barababaye munzara urakora kuri BNB Big win on the massive one Newcastle United ikora ibintu bibi cyane ifasha umuntu musubiza mu gice cy'ingunguru ituzuye Kayita ibonye nagitega irabona irakibanza United irikamata nk'ikipe mu cyari gifite umutukirishyura Newcastle kudefanira byangira komeza irataka yagira Bodo Grimuti paka umuhungu bita Osulo fasha umuntu musoma ice cy'ingunguru pe ahita dakakaraho gutsinda amakipe afite umutuku niyo tekinike gutsinda United banzo n'umutuku wundi wikinisha witsinde se tumurenganye Kariki akazi yakoze akanya batangira kwifatira ku gakano reka tuvuye ko Newcastle rikomeye amakosa United zakosora ku ikipe ya Aston Villa niyo match kurikiraho sawa kabisa yita Arsenal gitakogira cyane cy'umusetwa Captain Bukayo Saka hani sawa kabisa urabona ko ari teta isagaje ikipe ni yaso kabisa ari teta kabisa mumera bake uyu munsi Bukayo Saka cyera kabari kamatara avuga ati ataturaye guhaye ikipe yanjye ngewe tekamo ataturaye umusore twa Bukayo Saka ikosa ko cyari cy'umunyezamu ikipe ya Brighton of Albion hakira mu gitondo cyakare ubundi ragendeka ku defender ari teta akaguparika ikibamba sariya ukaburwa ugategereza ugaheba kandi akajya no kwataka anyuzamo akakwataka kimuzamo kwataka Arsenal rero nyuma yuko ikipe ya Manchester skoza amakosa ikanganya ibitego bikuri bibiri ubu tuvuga na Arsenal rimbe n'amanota 7 yose nimubwira ibirarane kumana ibirarane byawe birarane se birabara sawa kabisa ari tatarera kuterekamo ku mwanya wa mbere haraburi imikino umunani yani umunani kugira ngo champion y'Ubwongereza ibe iranye bagiye n'umunani ra ese 30 nibyo nibyo natarani mwibuke karukora na Endem Bank muri gahunda yatsinda na Endem Bank abakunze basana mwese mwikomera amazi muvuga ati sawa kabisa ikipe muri tuza ngiye papa kabisa ni sawa Endem Bank rero ngari muri gahunda yatsinda none anga tuvugana urahamagara nimero gusa winje abanyamahirwe batsindira ibihembo birimo kujya mu Mombasa birimo kandi telefone ya 17 Pro Max iPhone inoti izijana na kibu inoti jana z'ibihumbi 5 ni 500 tawa kabisa Arsenal Yababa kadete mana nyagasani Pep Guardiola ukoze ibigiye baba we Nottingham Forest kwe Pep Guardiola ikipe sari yawe reka baguhaye no utangwa nawe kirongeye cyangwa ni gorosha ukibanya gasika bagwenya gasika se wongera na goro dore kwasa urana gutsinda mu rugo we ikipe twara Nottingham Forest wowe nta sono ufite hari kwimutoza nabinyama kushaje nabira ugiye kudonera imyaka iki Liverpool yakubisera kigutwaye Arsenal cyugutwaye urakihaye ntuzavuga ngo byagenze bite Pep Guardiola ukoze ibiki aha ikipe twara Nottingham Forest kabisa ikoze akazi komeye cyane ari ku musore witwa Morgan Gibbs White yatsinze igitego pe Donnarumma wagorwa ariko se kira igitego umufaranga nawe witwa no Anderson yayihambiriye sawa kabisa Nottingham Forest Manchester City pa Arsenal shiza mangahira 7 wamaki Aston Villa Steps pampa nziza ku bana bose mu gitanda cya kare hakiri mu gitanda cya kare abantu batarakaraba mu maso ku munota wa kabiri wonyine ikipe ya Aston Villa
nayo isaba amafaranga. Aston Villa isaba ibyangombwa, irabwira Chelsea ati sora cyangwa ubone kubaho. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Abasore babiri ikipe Aston Villa agurisha mu gihugu cy'Ubutaliyani bagezeho birashya. Irabagaru witwa Bailey arekura pasa kwitwa Douglas Luiz Chelsea yari yifuje, barayisuhuza mu gitondo cya kare. Aston Villa we Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Umutoza yitwa Naemer abwatira kambasuza mu gitondo cya kare. Aston Villa kabutaka cy'umusore yitwa Douglas Luiz yariya. Naemer abwatika wonga Smart ndayirya. Abwira umunyezamu w'ikipe ya Chelsea George ati wowe mu izamu tare nimero ya mbere. Aston Villa kimwe Chelsea Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Hatari Chelsea akiri mu gitondo, igitego cya mbere amaze kugitamira minota kare cyane mu cyakara rwose kari mu gitondo ra. Bukayo Saka Olainka. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Brighton of Albion yazanye umunyezamu witwa Mbonabihita. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Ikipe ya Brighton yazanye umuzamu witwa Kayunguruza Nyungura, nanjye ndahari. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Bukayo Saka amaze kwera umusore witwa Kadiaguru atera umupira umunyezamu w'ikipe ya Brighton of Albion. Umwami ukorera uzamubazwe ariko arimo deflection ahari. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. deflection Niwe deflection iyi. Umuzamu atega ibiganza byaratobotse. Umuzamu yasa ko mwambika ikanzu. Uyu muzamu mwambika ijipo. Kubura tacumi mu kire kipe Sarizatira kabitagwariya. Bukayo Olainka Saka. Asana kimwe. Brighton of Albion basare barya amavuta ya Fly Mama. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. umunyezamu yikorera deflection Bana kabisa. Asetse ibitego cya mbere Bukayo Saka. Cyara kigozo hano n'umuganga pe cyo byashoboka munye yarakarabye. Vuye koga. Kuko nabunyezamu nyaga muko baraziritse. Ya betinza ariko. Muzabona gagiye muri Mu cyo muri premier igitego bakimutsinda gute. agagiye muri bino betira. Muzabona akantu kabona beti kari. Ko ryamanyaga pari. Abakinyi ntabwo bemerewe ku betting wetse twebwe. Bakina ntabwo babyemerewe. Tubyemerewe gusa. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Baby steps. Abasara b'ikipe ya Manchester City bararakara, barayibwira bati ibyo wigira wowe reka tukurebe, twamaze kumenya Kasano yagiteretsemo. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Bamwita Ryan Shariki, fata umupira cyangwa atera ku mupira ku kirenge cyasizwe amavuta cy'umunyagana witwa Semenyo. Semenyo. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Tarakame igitego cya Kasa mutwe twa Semenyo. Pepe Guardiola guza umukinnyi ukomeye cyane. Manchester City kimwe, Brighton ikipe yitwa Nottingham Forest ubusa, Brighton of Albion ubusa, Arsenal kimwe, Chelsea ubusa, Aston Villa kimwe. Izo matches kuri BNB Kigali FM. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. 76 ya Arsenal, 37 ya Man City.
Acyari Marihem. Abantu tari menshi, 5 ni menshi. Zazakoramo yisha. ariko ifite game in hand. Game in hand se irabara buri sinaguzonja gutsinda. Arayobonye bongeraho. Mwaka w'ibicana guzonja. Ariko ngero game in hand se. Bayashyize. Katugaragara cyane kwa ikipe Manchester City afite umupira hagati mu kibuga. Bamwita Phil Foden. Foden umupira hagati yacyara gutanga umupira. Yashaka umusore twa Aitina uri umupira uramurengana. Phil Foden. Aitina uri umupira uramurengana. Arsenal bagiye muri break. Yababa datawa abasore bari ya Morozani yaraborokaye batarakamo. Go! heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Rekura pase bamwita umunyarigentine. Uyu musore w'umuhanga cyane ukomoka muri Argentina arekura pase bamwita Enzo. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Tareka pase k'umufaransa bamwita Maragusto arekura pase igendera ku itapera hagati cyane. Maragusto ikata igendera ku itapera yakira umunyabrazil João Pedro. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. João Pedro. Baby Steps. João Pedro abwati gerya amavuta Fry Mama. Fry Mama ndayizi. Arekura ariya. João Pedro atagata kwa Chelsea. Chelsea kimwe, Aston Villa kimwe. Gusa n'ubundi Chelsea akiraga neza pe. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Chelsea the Blues gombora. Umunota 36 muri kimwe kuri kimwe. Match komeye cyane, match igoye. Ubwo niyo match maze kubonekamo ibitego ku mpande zombi. Both team to score. Chelsea ra kwataka bayikubita cya kabiri Aston Villa bamwita João Pedro. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Alejandro Garnacho abacengariya atereka pase kuri mwana wabo w'umunyarigentine yitwa Enzo Fernandez. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Arekura pase irabahuruje tu. Arimo ikirenge niba katari ikirenge cy'urutwa João Pedro kamenetse. Abandi bakate vare banze kate mbabarira. Vare banze kate mirongo yayo. Ibyo amugade bititego byinshi turibuza kogeza ushaka abo. Vare ibanze kate mirongo yayo. Nimba ntayiri arashobora no ashobora kuboneka ikirenge. Nawe ashobora kuboneka ikirenge. Nabikubwiye. Possible offside bajya gucekinga. Ni ikirenge bari bukibone. Ikirenge cya Pedro bari bukibone. Ariko butoza bababayitse. No senior. Ikirenge cya Pedro. Sakirimo pe. Ikirenge cya Pedro bari bukibone. Ariko kurusanga tutamuye cya Aston Villa kirimo katurebe bakemeye kirimo aragurutsa abafana no kabarebe ta nagura arangira no offside Attention Pedro ataraka cya kabiri cya Chelsea barayibwira ati twabwa turya Fry Mama Pedro heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Umurasitara arakara cyane avuga ati Aston Villa basanze isake urayitiranya uratanga urayikabakaba uyikora mu birakorago kumbi yari inkuba. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Barayibwira bati biragusaba gushaka GPS za Satoro bayikubita igitego abasore cy'ipa Chelsea. João Pedro kwa na Satoro namubonye ayikubita igitego cya kabiri Aston Villa mu rugo kimwe. João Pedro ayikubise biri wenyine Chelsea bibiri. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Niki
ikirenge cyo basanze ikirenge cya Pedro cyari kiri imbere gato cyane cya kapiteni Konsa. Kapiteni Konsa rwose. Kapiteni Konsa niwe basanze ikirenge cye kiri onside bituma Pedro aba onside. Umusore twa Pedro bigaragara ko ari umwataka mwiza cyane Chelsea yiguriye. Uhusha biragoye Joao Pedro. Katurabariyo abasore ba Nottingham yababa datawe bararuhirika inka ya burakaraza Nottingham. Onyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Onyamara abasore b'ikipe ya Nottingham Forest n'uburakari bwinshi cyane. Semenya ko ari kosa rikomeye yakira umupira umusore mu Nigeria hariya arakwinjirana gatoya cyane rekata umupira kapitera depoza. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Umunyabrazil yitwa Igor Jesus tereka umupira kuri kapiteni wa Morgan Gibbs. Morgan Gibbs atsinda igitego cya Puskas Award. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama bizagorana ko haboneka igitego kirekire cya Morgan. Tarapasi agatsitsiro kabisa. Manchester City kimwe Nottingham Forest kimwe. Arsenal irazamutse nawe ati sawa. Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. City ranga ari kuzwa igitego cy'agatsinsino cyakiryo. Yewe Kinene kwa huko. gasuzuguro ku kibuga cyawe noneho. Igitego Shade naruma ikibazo ari ukomeye. Igitego wagifata mwana. Umupira agofata ko umuntu utahindukiye. Ntabwo uzi yagiye gukora. None umupira utari no hejuru. Uri umupira hejuru muvuga ati yanze ari Boronya. Aragira gute? Umupira hasi. Gatsinsino. Umupira hasi babyagorana. Manchester City barayataka itereka michaka yababaga datawe Nottingham kosa rikomeye. Onyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Manchester City umujinya murandura nzuzi hariya bamwita Ballon d'Or winner Rodrigo. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama arekura kono umusore w'umunya-Nigeria ukinira Umufaransa azamura kono itereka ku mutwe wa Ballon d'Or winner. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Aterekamo igihanga. Manchester City 2 ikipe ya Nottingham Forest. Attention abasore ba Chelsea bararakara barirukanka cyane babaga datawe abarasta bararakara. Rastaman BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. bamwita Korupama de Ikodemaneriya bamwita Kodemani n'umubaya sana. Onyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Bakubita umupira gatoya cyane hariya Korupama. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Kapitani James risakata umupira yarawucomekera n'umusatwa Korupama. Umunyezamu arawugarura uragaruka usanga bamwita The Iceman. Teragatago cya gatatu Chelsea 3 Aston Villa yasanze isake irakabakaba izanye umushyo isanga ni inkuba. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Chelsea the Blues Manchester City bakomeza kugenda begera imbere bashyiramo difference y'ibitego. City ni 2-1 ubu ngubu itsinda ikipe ya Nottingham Forest, mu gihe Chelsea ni 3-1 itsinda ikipe ya Aston Villa. Hat-trick. Onyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Abasore ba Chelsea barakaye umunya-Brazil yisize isenda.
Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Karupama tanga pase y'akiryo. Umunyabrazil atereka ibitego cya gatatu atsinda hat-trick umunyabrazil da. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Chelsea iterekamo igitego cya kane. Aston Villa mu rugo biranga. Ya Karupama kabisa. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Haya. Bruno Fernandes nayo ipanza atunye. Newcastle wanye penalty nayo. Newcastle United wanye penalty kosa kozwa na Bruno Fernandes. Newcastle wanye penalty. Newcastle United kaba ibonye penalty hariya. Babona igitsinzi tuzuye. Oya ntago byashoboka. Bijya bibaho. Cyabaye ntago byasubiramo. Ayinya. Ntago byasubiramo kabisa. Penalty ikipe ya Newcastle United. Ikosa rikozwe na Bruno Fernandes. Penalty ya Newcastle United hariya. Sirajyamo ntijyamo bagiye kwitira bari Tony Gordon na Satoru Rwanda. Akumona Satoru nuje gutera penalty ikipe ya Newcastle. Satoru Rwanda. Ikarita Chelsea itego cya kane cy'umusore twa Joao Pedro pasi nza cyane ya ije n'ingungana sinungana no musore twa Karupama. Aramutse nyine anyine n'umuntu pasa kabisa. We nagaje agira nagaje imana baro. Aramutse abaye Grust. Yazatse ibitego igihumbi. Cyakoze ariko hano wese guhabara ku nkare kugitsinda ashaka gukunda igitego. Aba nta kibazo afite. Penalty ya Katani Newcastle hariya Newcastle United hariya. Newcastle penalty yagiye kwita Anthony Gordon. Ikata mutuku bayibonye ariko aravuga ati turanabatsindira mu rugo. Anthony Gordon penalty ya Newcastle. Anthony Gogo. Goal! nyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Manchester United hariya bayikubita igitego ya BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Nyuma y'uko Anthony Gordon mu kanya gacaca aravuze ko amukora ikosa Bruno Fernandes akajya kuburana umusivati toka. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Ku munota 50 w'umukino Manchester United bayikubita igitego cya kipe Newcastle tuzuye. Newcastle United kimwe Manchester United ubusa.